Mama watse ama o akwaba ha ye Adom TV na Asempa 94.7 edru so na memeda so no nwotwebo na yetena sise ya na wawunim se Nnawotwi dwumade ne yede brɛ wo ye hwe Nnawotwi ne mu nkomo ekoso ekita odi ekoso na ye yimudie edi akote ne pa ne yesan abesisu biem edi ama wo na ene enkomo a ye behwe no se fotosanfo ede mo man Ghana wache mu bebiame ate asese ba bi o man ni gina no eho behia se eba no eka ye wo no mo ene eho enkita odi na ewo se aban no dandan nyoma bi kakra na ne sa kwan no so ebi mu ho beka titi wo mo ede wo ho asese bondo nim enye ankrankra de wo ma me ate asese treasury bonds no na se treasury bills no wo mo ho nka na so no bond no say domestic international ones ni nyina no seem to be ebeba ho kakra nka bra so usika wo je no eba no se dodo anka obetumi age bra anyina wie no a entitisuo bi aba 2023 anhwekra wunya hwe ekwa ni mu no ehye bi ba ebi 5% ekwa no 10% etisen ye bedi mu komodi ama wo ye ne animdifo eba no sikasem entoto ya ene ani omo ebehwe san komoyi ene yanso na NDC amanyoko no ehye wo mo abato na se etukọ enfifini mantemu a ene eba no emabua no boaboafo ena ema anu boaboafo ni wo mabedi akire no abato no ebekoso ene ewo mfimfini mantemu ansana ene na wotwe 17th mu ho no so no empanyifo chese omo ebeye kesepa no ewo Accra Sports Stadium ehwo so kobo no ebeba na ene no ye hwe the youth and women's organizer no ehwo ne yebekwa kodimu kobo kakra ediama wo ewo mfimfini mantemu na dia kanyina no ye dia beto aso ama wo ewo studios ha edia meje so ene abena pokoa ahwene medase so aka me ho me basisia